Kakerteng chonga kade ban sebet Mary Kongsni nga shonga sa halat ningkon ngi don san nguch para nga ngade ibaar bat nga ladon katwais nam karta. Ngadang lik kelas 7 Hasin Mary's English School. Lada kalong ka jingji jong bleng nga kwa ban long reunion kum isista bat nga jus ngutanad ban ruai bat banten piano. Kani kadi kesing kabalai bangala shimbentaha kani ke competition bat ka bapenong yang bangan rai biang kani ke surkenut kalong bangan nang improve shushu eladi bat bangan nang ruai kambha. Tingala asdang ban rai nadu bangadang red bat ki bapenshlo dengan ban rai ide ime ipa ki hemen ipara bat baro ki father ki sister bat ki brother. Nadu bangala shimbentah kani ka surkenut niyo jumentoy shibun namar bangi niyo ya ka coaching class ni Miss Lapdang ba Miss Kenkor. Kaon nga dan jingkermen ban job ikani competition balada nga job ikani competition ngan tre shitom shushu bangan po siya katong.